Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa rasulina wa habibina wa qaidina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haray musidɓe julɓe ka hikkorɗon e adnal lawn fuu e ka hikkorɗon e laalagal ngal fuu hara min hiwrike on min salmini on min landike siɗo en jam onon e ɓeygureji moɗon minen meɗen e jam ɓawo en andude ha ɗo ni wondema yimɓe ɓen no fewti télévision ji ɗin no humpa kon woni e feƴƴude e ko yowlira nde nawnare. Eɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu subhanahu wa taala gandu en bone nde nawnare, yo allahu subhanahu wa taala yaltinde hakkunde yimɓe ɓen, itta fiira e mayre, itta en e ka piniɗen ɗon. Hare musidɓe julɓe wono no hardirɗen noon hiɗen andi hiɗen mari darsuji tati e nder ko wiyete ñallal ngal. Hiɗen mari darsu e midi 30 ko jangeten hadisa goto mako e nder makuji nuraɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. Hare hiɗen mari kadi darsu 15h30 yewtowo e fi ko wiyete culture générale bimana pinal. Hare hiɗen mari kadi darsu 22h30 haray on ɗon ko fi deftere no winne adda'u wa dawa ibnul qayyim rahimahullah. Haray ko mi faala yewtude fi mum ɗo hande ɓay hiɗen andi ñande haray ɗen yewtude fi nafitorgol ɗi waɓutuji men ɗo ɓayden ka cuuɗi hara en wonade tun fijiraɓe téléphone ji ma jooɗoyɓe jottoɓe ndara filmuji ɗi tawata hara filmuji ɗi ɓaawo muɗum ala ko wiyete message ji wonɗi ɓaawo muɗum ɓeydayɗi goɗɗo haqqille ma ɓeydayɗi goɗɗo pinal ma ɓeydayɗi goɗɗo aduna e lahara. Haray hande ko yewteten ɗo komi faala en yewtude koyen wawu eɓɓidirgol fi piiji ɗiɗi ko honɗum woni ɗum ɗon hiɗe yamira jama on yo ɓe wawwa ñaaki wata ɓe wawwa coongi. Hiɗen yamira jama on yo jama on wa'u wa ñaaki wata ɓe wa'u wa coongi. Eɓɓidiren ɗi mumunteji ɗo ɗiɗi ɗi allahu subhanahu wa taala tagi ndaren ngi be e rol mum ka hoore leydi ɗo ko honɗum ngi woni e waɗude ko mission hombo ñaaki jogi ma ko golle honɗe ñaaki jogi ko golle honɗe kadi cooƴi jogi. Haray sen daari yimɓe ɓen kadi sen daari yimɓe ɓen en taway yimɓe go no woodi nanduduɓe e ñaaki, yimɓe go kadi no woodi nanduduɓe e cooñi. Haray noon ko ɗum faala ɗe nandindingol ɗo ina fi haray ñaaki ngi ko nandindinden ɗo ko fiɗugol mana ronkugol fiɗugol ko faandiɗen ɗo kangi yaari wo ko nafa ngi artiranta communauté on dental ngal jama on. Coongi kadi kangi yaari wo kangi yaari kaka salte woni e ka tawata hara nafoore ala ko ton tun hi'ata coongi no yaha. Awa sen daari kadi yimɓe ɓen en taway woɓɓe goo no woodi kala ka ɓe yaari e yewtere nde ɓe yewti wo e comportement e jikku mo ɓe jogi wo a ndaray tawa ko nafoore tun ɓe wondi e muɗum. Nafoore imma ka yewtereji maɓɓe ma ka haqqillaji maɓɓe ma message ji ɗi ɓe jonnata ɗin fop a taway sa yurnitike nder ton nafoore no e muɗum. Woɓɓe goo kañum kadi heno woodi kala ka ɓe yaari ko golle cooƴi, ko golle cooƴi woni golle maɓɓe kala ka ɓe yaari kaka soɓe woni wo e ko piiji hayketeɗi e piiji luuɓuɗi tun tawata on tigi. Jon noon ko honɗum faala ɗen yamirden ka darsu men ɗo ɓayen ni ko darsu pina koye wawwa ñaaki ɗin. Ñaaki nde ngi ñaama ngi ñaami wo ko weli, si ngi jooɗoto ngi jooɗike wo ka moƴƴi, ka ngi jooɗi wo kadi ngi helata ka ngi jooɗi ɗon. Awa himɓe goo kadi hiɓe ko non ɓe wayi si ɓe yewti yewtere a tawi ko nafoore woni nder ton, si ɓe inni may nokkel kaari a tawi ko nafoore woni nder ton, si ɓe addi haqqille maɓɓe ɗen a tawi ko nafoore woni nder ton, si ɓe addi ideji maɓɓe ɗin a tawi ko nafoore woni nder ton, si ɓe hikkinama yeeso jama on a tawi ko nafoore woni nder ton. Ko non woniri kadi de l'autre côté woɓɓe goo kadi hino woodi nde ɓe ñaama koko soɓi ɓe ñaamata, ka ɓe jooɗoto ɗon kaka soɓi, kala ka ɓe yehi kadi ɓe ukki ɓe helay ɓe bonnande nokkure ɗon. Haray komi faala inne ɗuma wondema andintinde ɗo haray wa'en wa ñaaki ɗin. Se ndaari yimɓe goo no ɓe wa'i non on taway yimɓe ɓen so a wogodiri e maɓɓe ɓe hi'i wo defoji ma ɗin.
defoji maɗi. Sa waɗi piiji temedere moƴƴi, a waɗi pi gotum bonkun, ko bonkun kun ɓe haynoto, sabu jikku maɓɓen ko jikku coongi. Coongi ka wonɗen ɗo coongi, sa huppi linsere hande laaɓi pos, linsere danere a huppinde hande laaɓi poy, a sintini soɓe gokkunni e linsere danere nden. Coongi ngi si ari konto ngi joɗoyto, kangi joɗoyto kaka soɓe on woni ɗo, ngi accay linsere danere nden fop ngi yagi joɗoyo honto ka soɓe ɗen woni ɗo. ɗum holli wondema haray woɓɓe no woodi ko négatif on tum ɓe yiyata e neɗɗo on, ɓe yiyata moƴƴere on tigi nden. Woni ko moƴƴere ma on ka jikku, woni ko konnguli maɗi, woni ko golle maɗen, woni ko wogodiral ma e yimɓe ɓen, ɓe yiyata moƴƴere ma nden. Wuri siɗa waɗude gollal ko ɓe liñata ko honto faljuɗa, haray ɓen ɗon ko jikku cooƴi ɓe jogi. Woɓɓe no woodi golle ko waɗuɗa ho ko golle ko waɗuɗa, ɓe jarnatama, kala ko waɗanɗaɓe ɓe jarnatama, ɓe rekonisata moƴƴere nde wonɗa he waɗude nden. Kono ñande faljuɗa ko nden ñande andata hari jama on no humpiti fima. Piide misal mi piyana on misal wano innen ka réseaux sociaux ji ɗo, buyno ɗo no waɗude piiji moƴƴi, woni ko ceernoɓe, woni ko étudiant ɓe, woni ko mawɓe, buyno ɗo no waɗude ko wiyaten ko innen piiji moƴƴi. Kono yimɓe ɓe ndaray deƴƴa, woɓɓe haray haygoy ñoƴƴugol innugol wondema lan hiɗi hunde nden haray no saddani ɓe. Kono calcule ɗo si goɗɗo waɗi ɗo ko boni, ko honno hiroto yimɓe ɓen no saaƴa e hoore on tigi, mo kala wowla, mo kala pucca, mo kala jalkita, mo kala partage, haray ɗum non ko holli wondema on tigi jogaki jikku ñaaki. Haray ɗen haani ndarugol ndarɗe ñaaki, ka weli ɗon, ka foti ɗon, ko ɗon hanuɗen naɓirde haqqille men ɗen, ka tuuniri ɗon, ka wuddiri ɗon, hara en naɓali haqqille men ɗen e muɗum, kono no fanɗi ndarirowo ɗin ɗon piiji. Piide misal siko ñamete, piide misal piyana woni misal, siko ñamete si ñamete on defama ha o ɓendi, ma a moƴƴini ɗo ñamete ha o ɓendi, woɓɓe no woodi ɓe aray ɓe ñama ha ɓe hara ɓe inna wondema haray no weli ha ko lanɗan tum woni ko manki. Kono woɓɓe no woodi mettagol maɓɓe ɓe innay haray honnum koko defuɗa ɗo wela e hoorele, sengo go haray no moƴƴiri piiji. Ko non kadi woniri conci laaɓuɗi, woɓɓe no woodi si yiɗa ɓorni conci laaɓuɗi, ɓe nata hiɗa ɓorni conci laaɓuɗi, kono ɗin conci laaɓuɗi ɗi ɓorniɗa ɗon si nokku gotum hino seeki, on fottay tum ɓe na linsere ma nde no seeki nokkel kaare. Andi ndarɗe maɓɓe ɗen toujours kaka boniri ɗon ɓe woni e ndarde ko yinete kon négative. Haray jogagol jogiiɗo noon sifa on jikkuɗon o sonjoto, jogiiɗo sifa on jikkuɗon o sonjoto, sabu yimɓe ɓen fof no mari defoji, no mari ellaji. Yimɓe ɓen nde ɓe wona yimɓe ɓenduɓe, nde ɓe wona yimɓe faamuɓe, ko tuma ɓe wawi huwodirde mo kala e maɓɓe muññi oya ka o jogori defoji ɗin noon, o nafitori oya ka oya jogii ɗon positive. Haray ko non woniri kadi sa windi ɗo deftere, ma a waɗi ɗo bayana, ma a waɗi ɗo conférence, que ce soit conférence on ko conférence islamique, ma conférence politique, ma conférence économique. Haray sa waɗi ɗo yewtere ɗo, buyno woodi ɓe aray ɓe ndara yewtere nden ɓe nafitorode, ɓen non ko jikku ñaaki ɓe jogii, kaka weli tum ɓe woni e fewtinirde haqqille maɓɓe nden. Woɓɓe no woodi ko jikku cooƴi ɓe jogii, ɓe aray ɓe jento yewtere ma nden fop fii ɗaɓɓitugol ko honto faljuɗa, woni noon kaka politique, woni kaka diina, woni kaka économie, woni hunde fof hunde. Ko noon kadi woniri woɓɓe kadi nde no janga deftere ko noon ɓe jangirta nde, ɓe jangay woni livre o, ma ɓe janga deftere nden fii ɗaɓɓitugol ella walle fiiɗo nden o. Woɓɓe kadi janga deftere nden fii nafitorgol ko windi kon, hay so tawi woni ceernojo on no falji, ma inne wondema autorité on no falji ka windugol, ɓe andi wondema winduɗon ko bani adama himo wawi faljude. Haray ko ɗum faala ɗen hollude o message ɗo ko wondema fiya wuru gurdam fotuɗam an e yimɓe ɓen, ma an e ɓeygure ma nden, ma an e dental ma ngal, ma an e musidal ma ngal, ko ɓe darira piiji ɗin positivement. A duwaka darude ka ellaji ɗin woni ɗon tun hikkinaka yeeso gite ma, si wona ɗum a heɓata mo huwodirɗa. Sa inni ɗo an a wogodiray ɗo e goɗɗo mo ala ella, haray ko ɗum woni a jinday ka Allah lam fuu a wata heɓude. Ko
faala ɗen hewtinde ɗo ko wondema wa'e wañaki jogoɗen wa jikku ñaki ngi joɗota ko sinaka laaɓi ngi ñamata si wona ko laaɓi kangi woni wo kadi ngi helata ngi joɗoto hoore leɗɗe ɗen ha hande en nanali leggal no helli ma lekkum no heli fi ñaki no joɗi hoore muɗum haray en hiiɗo ko mumunteji ɗiɗi ɗi Allah tagi kono sen joƴƴini hakkille men ɗen en taksike en taway ɗi mumunteji ɗo ɗiɗi kumbe no mari rôle mum makko no haray ko non woni innuɗen wondema hilan hani ndaruɗen piiji ɗin darɗe nafayɗe ɗen goɗɗo simi wogodiri e makko mi duwaka ɗaɓɓitude ellaji makko ɗin tu enen ɗo fop alamu ala ella ko be non jaɓe wurudugol e ellaji jama o ko be jaɓe wurudugol e ellaji jama o hare no yewtere anden ɗo kadi firta wondema yen accu yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni hiɗen hani yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni kono ko faaladen ɗum annade haray ta iwtir ɓaawo goɗɗo e ɗaɓɓitugol aybeji makko ɗin hiɗen andi ɗum ɗon no harmi kadi ina meɗen haray kadi wondema se ndaari wano inde wondema ka wuruɗen nga ka portoɓɓe nga mi piyana en misal si ɓe ɗettima ɗo golle surtout enen africain hiɗen andi portoɓɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko piiji tati woni ɓe hiɗa piiji tati ɓe hiɗa son wattani e hiili go'o haray no simini portoɓɓe naɓe fo mi fandi sabu a wawata généralise gol ñawore inna ko fo ɓurɓe ɗuɗude ɓen go'o ɓe hiɗa ko wi'ete tampuɗo ɓe hiɗa tampuɗo hiɗen andi goɗɗo so tampi haray hayka meɗen joni jikkuji ɗin watti hewtoygol ton ɓe hiɗa ko wi'ete tampuɗo ɗiɗi ɓe hiɗa julɗo ɓe hiɗa tampuɗo go'o ɓe hiɗa julɗo tataɓum ɗum kañum kadi ɓe hiɗa ɓalejo haray noon si mi inni portoɓɓe haray naɓe fo mi fandi ko phénomène wonɗo ka yaasi on kono mi woni e sifade ila laamuji ɗi mi faala sifade ka golleji joni sa wogodiri e yimɓe ɓen haray koko mi andi mi golli Europe ga e duuɓi hewɗi haray go'o ɓe hiɗa julɗo ɗiɗi ɓe hiɗa ɓalejo tati ɓe hiɗa tampuɗo joni noon se ndaari hoore meɗen en tawa hiɗen mari ɗi tati kala se ndetti joni enen africain wuruɓe gaɓen en tawa ɗin ɗon tati kala hiɗen mari ko en julɗo ko en ɓalejo ko en tampuɓe hay si tawi woni nande a tampere ɗuma fandi ɗen kono ndaare ɗo si tawi woni portojo ɗettima ɗo golle tawi ka gollata ɗon hiɗa wawi golle ɗen ɗa nadandemo mbuuɗi golle ɗen hara ɗa wawi ɗe ɗa nadandemo mbuuɗi ene o yaltintinay ɗimpiiji tati ɗi o añuma ka o wakkiloto o ɓenna ɗi par ce que ɗa nadandemo jawle o muññoto ka golleji men fof siɗa gollude ɗa nadude mbuuɗi haray gollu ɓe munnoto piiji maago o haray piiji goo no woodi ko be munnoɗaɗi fi piiji go'o piiji goo no woodi ko be waɗa ko innete attajahul aw ittagaful ko ɗum woni ɗum ɗon ko be waɗa hoorema a anda hay siɗa andi majjinkinoɗa faaminkinoɗa ɗa welsindi faaminkinoɗa a anda fiimum goɗɗo hande so o wuura e gurdam fottuɗam piiji goo no woodi hay si tawi woni ɗa andi ɗi a faaminkinto a anda sabu sa inni ko hiiɗa o a wolay ma ko woni o a ittay a wawata faamodirde e jama o haray en hiiɗo kamɓe ɓe wona julɓe ɓe wawi huwodirgol e goɗɗo e hoore hiɓe mari piiji ɗi ɓe hiɗa e on tigi ɓe ɓenni ɗi ɓe huwodiri e on tigi enen kadi ko hatta wawen huwodirde hakkudeji meɗen mo kala muño oya ka o falgata ɗon haray noon so on wattani e yili no hulɓini ha enen jikku men on no hulɓini goɗɗo fotemo waɗude ko moƴƴi jama on no fanki fi makko e hoore le se ndaari leyɗe portoɗo wona no woni e fonctionnirde ka portoɓɓen ɗo sa waɗi piiji a créyi piiji a holli haqqille jane ɓe jonnete prix nobel ɓe teddinte ɓe valorise ɓe ɓanta fiima ɓe wola fiima médiaji ɗin fop wola fiima par ce que honɗum a waɗi ko moƴƴi ko non woniri kadi sa ɗuma sa waɗi kadi ko boni
tawi hiɗa halfina médiaji ɗin kañum kadi saka e fima kono enen son wattani e ila huwodiral men ngal si on tigi no waɗude ko moƴƴi e cenɗe ɗen fof woni a halfina ɗo association ma tumbodiral maɗa waɗude darsuji maɗa wadde conférence ji maɗa révisinde pay koy ɗo ka l'école ji en tout cas moƴƴereji ɗin fof ko hasi ko jama o wonata fima hay noon ɗo na fi heɓugol baraji ma ronkugol heɓugol baraji ka Allah faala ɗen inne wondema yewtude ko façon no haqqille men ɗen faala ɗen analyse ude fimu ɗo na ɗaɓɓitugol enen ko fi Allah waɗirɗa kaka la fi Allah hina ɗum no faala ɗen ɗumanade ko façon no jugirten noon peeji ɗin façon no hirten noon peeji ɗin ko honno wonɗen enen e hirde peeji ɗin ka haqqille kono calculé ɗo goɗɗo so waɗi ɗo ko boni ma o falji ɗum hewtoyi ka réseau sociaux ji dare no yimɓe ɓen sakirta par ce que kala ko partage uɗa ko hasi ko haray ɗa weltori ko partage uɗa o haray ko hasi ko haray ɗa weltori joni noon haray jogagol sifa on jikku ɗon ko ella sen hoti ka dina men en tawa sahabaɓe buyi ɓe falji kono hatta nulaɗo huwodiri e maɓɓe piide misal warunoɗo bappa nulaɗo on o hasimbinno bappa nulaɗo kono hatta ɓay o tuubi nulaɗo huwodiri e makko ko be wawen huwodirgol mo kala muño o yakkoti négative mo ndaare darɗe positive hayka leydi ɗo si tawi woni anko négative to hiyata a ɓittinay ɓernde ma nde haray ko torodirɗen koye waw huwodirde mo kala muño ella o yaw go ɗiɗi jaɓen kadi luutodirgol yimɓe wawata wonude hara ɓe fottay 100% yimɓe ko ɗum Allah daali walaw sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida Allah sino falano waɗayno mofte goote hara ko gootum ko none gooto mijorto ɗon ko none gooto ko piiji gooti faala ɗo haray kono enen fof Allah no jogii façon no o tagiri en na ko mi hiɗi kon peut être heɗuɗa na ka haqqillande fewti non peut être fewtuɗa na ko idée amon holli kon peut être idée ma on holli kono ko be jaɓen ko wiyete kon diversité en jaɓay diversité wawen huwodirgol e diversité haray noon ɗum ɗo no sattane moƴƴano enen africain o no sattane moƴƴano enen sa sonkidi e goɗɗo ka haqqille o addi idée o ronki fottude faydi haray anda ɗetti on ɗon o woni gañoma e hoore le wonano se daari wondema dina men kan no jaɓi koynete dialogue no jaɓi koynete luutodiral haray luutodiral ngal si tawi woni ngal rimata gufindirgol ngal rimata añidirgol haray en laala e muɗum haray enen kadi hiɗen duwa évoluide ka haqqille évoluigol ngol kon koyen jaɓu ko wiyete diversité koyen jaɓu wurudugol e hoore côté ka fottuɗen ɗon ka en fottaɗo mo kala e meɗen muñno oya ɗe leyɗe hettiɗe fof ko non ɗe wuriri sa daari ka parlement ji peeji hettiɗɗi a tawa ɓe sonkay toon ha yona yok wonde ɓe piiray hakkude parlementaire mumen kono si hewti intérêt général ko nafata leydi ndin kon ɓe fof ɓe daroto darande wotere fi honɗum hino wodi kaɓe fotti hino wodi kaɓe fotta ɓe huwodira kaɓe fotti ɗon ɓe muñodira kaɓe fotta ɗon enen kadi ko ɓe wawen ngal huwodiral wa en wa ñaaki ɗin wota en wawwa cooƴi ɗin wa en wa inle wondema kordoli ñuuƴi ɗin inle wondema kordoli ɗin wota en wa'u wa inlen piti papaji ɗin hiɗen andi piti papaji ɗin papillon ji jowi jeego siɗi boɓodiri gibe wiray yara sengo ɗi jaɓata boɓodirono ko gooto joni ɗo sen daari kordoli ɗin kan sa hiiɗi hara hiɗi waɗi ran hiɗi waɗi saffewol ɗi fof ɗi yaaday ɗi fof ɗi arday awa ko non duwa ɗen wonirde tagore Allah nden sen daari tagore Allah nden en hi'ay wondema darsuji heewɗi hara ko darsuji ɗi wawata nafitorde ka gurdam ma haray noon musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen hattude kono haray lan andintina janguɓe ɓen ko wi'i wondema haqqille jama on no mari pecce tati sike ɗen mari ɗuma catégorie ji tati e façon haqqille no woodi woɓɓe yimɓe ɓen no senditi komi fandi groupe aji tati groupe oya
no mari haqqille faamude lukkuɗe. Woɓɓe no wodi no mari haqqille faamude lukkuɗe woɗɗuɗe, ɓe yi'ay ka woɗɗi, hiɓe wawi analyse gol, hiɓe faami. Ko holno andirta noon ɓen marɓe haqqillaji lukkuɗi faamuɗi? Ko tuma ɓe yewti wo a tawa yewtere maɓɓe nden no wondi e ideji ɓenduɗi, ideji wonduɗi e faamu. Ɗum ɗon ko maande neɗɗo faamuɗo. Yimɓe marɓe haqqillaji towɗi ɗi ko holɗum lanirtaɓe? C'est des idées, haqqillaji. A tawi hiɓe jolla haqqillaji tiiɗuɗi labaɗi wondande e jama on e nafa. Catégorie ɗimmo joluɗo on ɗon seeɗa en inni ko 3 catégorie. Catégorie ara noon ko ideji tun lanirtaɓe. Catégorie ɗimmo ko actualité ji ɗin lanirtaɓe. Woodi woɓɓe kadi ɓe ala des idées, kono kala ko woni e feƴƴude, kala ko ɗumande sa landi keɓe ɓe jollate des informations claires. Haray ɓen ɗon kañum kadi no mari haqqille, sabu wurugol e saayi tawata ɗa humpiti milieu mo wuruɗa on, ɗa humpiti ko woni e feƴƴude, ɗa humpiti saayi ma on. Ɗum ɗon kadi ko noon e haqqille. Inne wondema jogiiɓe noon haqqille tos ɗumni en inni wondema ko jogiiɗe haqqille towɗe jaɗe, e jogiiɗe haqqille hakkudeje, e jogiiɗo haqqille tawata hara ko haqqil joogi o jogii. Haqqille makko ɗen ko ni fotata. Gokkulni kolno andirta goɗɗo o ala haqqille makko ɗen aɗuɗa. Ɓe inni maande muɗum ko tuma tawata ko fi yimɓe ɓen tun o wolata. Kaari waɗi, kaari soodi, kaari wi'i lan ɗum, kaari wi'ima ɗum, kaari hanki ɗum, kaari hara ko ɗum tun nanirtamo. Ɗum ɗon ko maande jogagol haqqille to soke. An e nder ko Allah tagi kon fof, e nder ko few planète on fof, a ronku ko wowla fiiɗi kammuɗi, fiiɗe leyɗe e fiiɗe gande fof, fiiɗi ɗi piiji ɗo ɗe Allah tagi fam, ɗi tawata hande monde on évolue moƴƴano, no évolude moƴƴano tawata an ko fi yimɓe ɓen tun ñamugol tebbeli yimɓe ɓen tun woni golle ma. Haray yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en heɓugol sifakiɗo haqqille, wonande enen jogiiɓe ɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala ittange. Jaka mi anndi haray haqqille no mari catégorie ji tati, ko haqqille towɗe ɗen ɗon ko ideji labaɗi tun e ko nafata jama on kon tun nanirtamo, e haqqille hakkudeje ɗen ɗon ko sifagol tun fi actualité ji ma piiji fewdiɗi. Haray haqqille sakkitoro ɗen ko haqqille tosoke tawata hara ko tebbeli yimɓe ɓen to tigi wuuri, ko wowlugol fi yimɓe ɓen e waddidirgol fi yimɓe ɓen e wowlugol qilama gaala kaari wi'i mi nani kaari ɗo wi'a. Haray ko ɗum ɗon ɓe wurata gurda maɓɓe fof koye ɗum ɓe feƴƴilirta. Haray musidɓe julɓe ka lallitagol wa no wi'irɗen noon wano ñaaki, gi jooɗoto ka laaɓi, gi ñaama ko laaɓi, gi jolla en ko laaɓi. Tawi waywa coogi gi jooɗoto ka suɓi, gi yaagi jooɗo e hoore himɓe ɓen, gi lawnila ɓe, tawata hara nafoore fus ala e ɓaawo coogi si wona lorra. Haray hiɗen hatta ɗo si wala ille wondema hadisa nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wondema gabi taw wo coogi go hara hino mari ala ɗuma nafa. Kono haray en ala e laatude on ɗo hadisa, hiɗen andi si nulaɗo maaki haray wondema ko non woniri. Hay si lafoore coogi hino woodi, kono bisal ngal jolluɗen ɗo ngal naafi coogi gi faalaɗe yewtude fi muɗum ko fi rôle maggi on. Sabu haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam eno maaki si coogi ukkike e nder hunde yo loƴugi, illen wondema gabitawol goo no jogii lekki, gabitawol goo no jogii ɗuma nawnare. Kono naafi o hadis ɗo waɗa yewtude ko wonde illo wata e wawwa coogi ko faandi ɗen, ko wata e wonu himɓe soɓuɓe wone wano ñaaki tawayta hara koko weli tu jama o tawrata en. Haray ko ɗo wonɗe e hattude. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.